Te Reo Rangatira Lesson 3. Whakapai I te teepu. This is an exercise for everyone in the whānau to do when they are setting the dinner table at home. One person gives the instructions for others to follow. One day you may have to take orders from someone else to set the tables at your marae. Haere pai, mate atua koutou e manaaki. Here are the words or kupu we are going to be using in this lesson. He, te, ngā, tiki atu, makana, waiho. Haere pai, mate atua koutou e manaaki. E tuhi wai. Tiki atu ngā kapu, kwa? Tuhi wai. Get the cups, please. Makana ki runga I te teepu. Place them on the table. Waiho ki reira. Leave them there. Tēnā koe. Thank you. E Harry, tiki atu ngā pune, kwa? Makana ki runga I te teepu. Waiho ki reira. Tēnā koe. E Shirley, tiki atu ngā nahi, kwa? Makana ki runga I te teepu. Waiho ki reira. Tēnā koe. E Owen, tiki atu ngā preti, kwa? Makana ki runga I te teepu. Waiho ki reira. Tēnā koe. E te apa, tiki atu ngā paoka, kwa? Makana ki runga I te teepu. Waiho ki reira. Tēnā koe. E Kingi, tiki atu I te rewana, kwa? Makana ki runga I te teepu. Waiho ki reira. Tēnā koe. E Mel, tiki atu te pata, kwa? Makana ki runga I te teepu. Waiho ki reira. Tēnā koe. E Grayson, tiki atu te huka, kwa? Makana ki runga I te teepu. Waiho ki reira. Tēnā koe. E Hone, tiki atu I te miraka, kwa? Makana ki runga I te teepu. Waiho ki reira. Tēnā koe. E Hami, tiki atu te tote me te pepa, kwa? Makana ki runga I te teepu. Waiho ki reira. Tēnā koe. E Kelly, haria mai ngā kai, kwa? Makana ki runga I te teepu. Waiho ki reira. Tēnā koe. Kua mutu te whakapai I te teepu. Me kare ki a tātou. E te atua whakapai e nei kai. Hei oranga mō a mātou tinana. Whangaea o mātou wairua ki te taro o te ora. Ko ihu kreiti tō mātou ariki. Āmene.